In addition to precision, the goal of the exercise, called instinctive shooting, is not to miss a hidden target. Each missed target can cause death in a real fight. Kreni! 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 Današnja tema je napad borbene skupine Voda. Imamo 4 nastavna pitanja, doduše kratka, kroz koja ćemo obraditi osnovne elemente koji su karakteristični za napad borbene skupine i Voda. Veoma je bitno pravilno odrediti smjer napada. Kako ga god određivali, u svakom slučaju on mora voditi ka glavnom objektu napada. Dobrog doskoka nema ni dobrog skoka. S kojih razloga?
Znači da moramo voditi računa da se ne polome noge, ruke i ostalo. Danas ćemo raditi doskok naprijed, lijevi ili desni, i doskok nazad, lijevi ili desni. Ajmo, stavi kacige. The airborne landing course is to be completed within the shortest possible time limit. Počni sa opremanjem. Experts say that anybody else would break at landing after such a short period. But the attendants of the course make up for the lack of time by their physical strength and fitness. Dalje, evo. U avion ulazi. Here is another course, maritime assault, to be close to the sea. The survival course is completed, and this candidate can now return to the camp, satisfied with his mark. The best mark for all courses is 20. The best mark so far achieved has been 16. Somebody will maybe achieve an even better mark soon.